naho mbona mu kwiyubaka ukurikirana ibikombe bya hano iwacu mu Rwanda mbona umushinga w'umwaka umwe nabyo byananiranye. Umushinga w'umwaka umwe tuguze isi n'ijuru tugiye gutwara igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro nabyo mbona byanze. Ingero ni nyinshi. Umushinga w'umwaka umwe watangiye mbona byanze. Ingero ni nyinshi. Cyane cyo kubera iki byanze. Ngiye mbona APR itarimo guhinduka. Thank you. Ingufu za APR ni ukudahinduka. Bityo rero ikagora abandi bose bahora bahinduka ngo barirukankana nayo. Niyo mpamvu rero igice cya gatatu gishoboka uyu munsi ni umushinga w'igihe kirekire Rovulaupa. Abafana ntibabikunda. Yes, abafana ntibabikunda. Ibyo Gacinya yakoze muri 2015 abafana ntago bari kumwe nawe. Ariko hari umuti usharira 2019 2018 byarangiye bari kumwe nawe. Ni kubw'izo mpamvu rero uwe nagira inama none namubwira ngo first of all hinira ku mushinga w'imbere mu gihugu kandi bipangire ku gihe kirekire. Icya hafi ntigishoboka. Rayon Sport imira bikora bayituka. Ariko niba ari kirimo itekereza koko nayibwira nti niwe muti usharira mwakora uyu munsi. Hari ibyo iri gukora ubona ko bigendanye n'umushinga w'igihe kirekire bitari byo guhita bitanga umusaruro nonaha. Ariko harimo n'izindi recruitment zirimo changamoto kuri Kabange na Yusudiyanyi kuko n'abakinnyi Rayon Sport sanzwe iyo ni continuity nabyo ni byiza kandi n'abakinnyi ntagomba kusenya shehe banagiye saison nziza n'abakinnyi mu myaka ibiri bahamaze batari babi bafashije Rayon Sport aba basore babiri. Ariko Rayon Sport igira gutya igura umusore mu ikipe ya Gorilla utari titireri ufite natande jeno bantu bati ishwa iraza kuza gusobanuka gute. I read somewhere ni kwa kinyamupira kwa Demba ni bari Demba Bani Canisius nibo bantu mbona bayageza gutanga iby'imibare yahi wacu shiriya kubera abandika imibare iraborohera. Nagize ubwo mbonye banditse ko muri phase retour umwana ngo yatangiye match 3 gusa. Jado kambwiza nagize ubwoba twebwe Gorilla biroroshye kuko Gorilla Jado tugira chance ikina kuwa gatanu ni mugoroba akenshi yipangira sibyo she ikina kwijuma buriya Gorilla biroroshye kuyireba n'abakinnyi ba Gorilla bakina na liste buriya mu makipe make twagupangira liste zayo umuntu atahana nahana agiye gusoma imyaka iramfaveriye nagari mukuru nagari mukuru uyu musore afite imyaka itari munsi ya 24 ko nekereza namubonye muri Gorilla arahandi wari umuzi imbere ya Gorilla ikibazo baravuye muri bashaka ko barambye afite 24 ikibazo nagira kuri uyu mukinnyi nkuko twavuze continuité ntabwo najya gushaka umukinnyi wundi ufite Chris Rushema muri Axe Central niba uyu ngo yadafite rotandoje Chris Rushema nawe nta tandoje nyinshi afite ariko nimera ko Chris Rushema maranye iminsi n'ira equipe yakoze imyitozo n'ira equipe je pense que ngewe rumusiga n'intoya ndasiga umuntu kuri ku mutoza hari ingingo niba ari recommandation hari ingingo nashiramo akantu ko kubyizera yo ni recommandation ye muri murazikora zino mu batoza batinze muri champion hano mu gihugu hari ingingo arimo yatweretse ko ashobora gufata umukinnyi uvuye mu ntare ari mutoya akamuha forume paka mu kipe y'igihugu yego cyangwa hoye kintu hari ingingo narakibonye mugira confiance yatweretse ko ashobora gufata bukuru bakubwiye ko bukuru yakinaga muri za championnat muri ya mikino y'abasaza Sunday League ariko atweretse ko ari mukinyi mwiza ahaye chance agakina nk'umuntu mbona peut-être abaye muri championnat aho namusigiramo gahunda ikizere niba ari kuko ni recruitment yatunguranye si wa mukinyi uvuga ngo ni umukinyi wari waramaze gushimangira hanga yakinaga sibyo iyo recruitment rero gusa ngiye umuntu atagiye mu tundi twacanga motwe two ku ruhande usiga ikizere ukagiharira abatekinisi bamwise nuko nabikora ariko nanone ntago bibuza ko abantu baba kubyibaza nabyibaza ko so umukinyi ukina nabyibaza ko yari impamvu imwe Jado aho numva ngiye ntandukanya nawe Jado kujya mu matsinda ya Confederation cyangwa Champions League ntago ari tabu ntago ari ikintu kidashoboka ni ikintu gishoboka ariko bisaba kubikorera of course Jado kamubwiza ukuri paraporo y'induru yari muri Rayon Sport yaba ubuyobozi yaba kinini mbere ku buyobozi Rayon Sport group yari ifite byarashoboka ko yakina na Singida byarashoboka gukina na Singida ko mikino ibiri nge nabonye ntago yabinanijwe n'iki induru yari mu buyobozi na yegeregere byarashobokaga mu kibuga gende kuvuga mu kibuga Jado byarashoboka ku mikino ibiri nabonye yewe n'abantu batanzania bakubwiye ijambo rimwe mwakoze fopa murare ariko retour byashoboka ko mwakina icya kabiri Jado imaze gukura muri Rayon Sport Singida Jado kubakurikiye umukino wabo na Flambeau du Centre Singida yarasufuye bikomeye
ariko igira amatsinda sibyo si ukuvuga ngo ikipe yo mu Rwanda ntabwo yakina n'ikipe y'u Burundi. Jado ni kazi ya kujipanga, ntabwo ari ikintu kiri kazi impossible. No ntabwo mbyemera. Ni kesi yo kujipanga vizuri. Ari nayo mpamvu ngewe ano makipe abiri Luka nyategeye ku kintu kimwe. Rayon Sport na APR ndashaka kureba performance zayo muri Sekafa. Niyo hantu ariko kugera mu matsinda Jewe ni kumwe n'umuntu witwa Castar. wiyubaka buri mwaka Uramutse ukoze ikosa ryo kubaka, uramutse ukoze ikosa none aha muri Rayon Sport ryo kubaka ikipe uvuga ngo nitajya mu matsinda birabiha wabahera kuri shampiyona ariko Jado cyane ntabwo ari dorda ya matsinda hoya ntimunyumvirize. Ubaka ikipe yawe amatsinda ashobora kuza ari bonus. ariko uwo mushinga rero yabyara inyana cyangwa ikimasa muri siporo ntubaho. Jado jewe na prefera ko nkuko bivuga na prefera kubaka ikipe mereye au niveau local. Ikipe ya Rumongi mbona ari nabyo yimira kuzari. Ikipe ya Rumongi iyo mu 1998 ntago yubatswe umunsi umwe. Ntago yubatswe Amberi ya Jean Marie Ntagwabira ya 2004 ntago yubatswe umunsi umwe. Ikipe ya Rumongi, ikipe ya Rayon ya Gacinya ntago yubatswe umunsi umwe. Ikipe ya Rumongi w'umwaka umwe uvuye hano mu Rwanda ntaho wakugeza. Ikipe ya Rumongi yubatswe mu masaha nono. Bafashe Rwanda FC barayisenya bayizana muri Rayon Sport. Muri Rwanda FC iyo continuité yaho bari yari grand joueur twagize amahirwe kugira aho bari generation bari kumwe yego ari magnifique ari muzamu bayigabaniwe bari bakinyi ubona ko bari d'accord. Jado nabamuke sarishani je suis d'accord nawe. Kwisi hose nakubaka equipe nshingiye au niveau domestique mu rugo kwisi hose je suis d'accord. Hanyuma ibyo by'amatsinda bishobora kuba ari bonus ariko Jado entre de competitivité mu kibuga ntago biri kure cyane. Ahantu rero ubonera ko biri kure cyane nuko mu myaka 15 kuva kafe bivuguruye byakozwe n'ikipe imwe mu Rwanda gusa. Ngiye reka nkubwire aho n'abantu bagakwiye kwita unahira uvuga ngo biri kure cyane. Reka nkubwire sibyo niba ari ikipe imwe mu Rwanda niba ku ruhande rwa Rayon Sport ntisoje sezo niba ku ruhande rwawe ukoresha ibyo ushoboye ukumvikana na Olivier ugakoresha ibyo nibyo nivugira ngewe ukumvikana na kapitene wawe wamara kumvikana na kapitene wawe uwo kabanje ukamugumana ukumvikana na Ganijuru kiya convaincu ukamugumana ukajya imbere ya Richard ukajya imbere ukagumana Richard turabyumvikana bakengera kuri tambwe tunike Asumani Ndikumana iyo ni base nziza iyo ni continuity erega niyo avuga kira no munani niko yari imeze ibyo ndabishigikiye Raoul arafite usatire n'abakinyi benshi cyane Jado je navuze ngo ifirimbi yivuze tukajya mu kibuga Jado kinyoro ntago ari kinini erega impamvu Kenya yari kinini mu myaka 15 ni ikipe mu Rwanda imwe yabigezeho nicyo ni kinini kandi ahantu bibera bibi n'abantu bishukira nuko babona ngo byashoboka ngo twari tubigezeho n'undi mwaka bikabananira. Rayon Sport 2016-2017 muri Confederation Cup narebye imikino ya itatu wa Usalama banyagira ibitego 4 Kigali bayitsinda ibitego 2-1 ku ntambara. Anje yabonye ikarita y'umutuku. Rayon Sport ijya gukina nitwa 11 Createur muri